बसोवनाचेर आमी ना ना हांव फकत मेन्शन करता. लेट मी एटलीस्ट मेन्शन लेट इट बी ऑन मेन्शन करचो रिकॉर्ड. फक्त घे आनी हे युरिया लेवा हो मनाली म्हाका दिसता कायदे भाशेन 1 मिनट तरी उलोवपा दी दीस बिकॉज कितें कायदो इंटू डिस्कस जाले जाल्यार ऑलरेडी लिस्टेड आसता हो पयलो कायदो आयकता. कॉलिंग अटेंशन इज नॉट गोइंग टू बी डिस्कस बिकॉज इट वॉज डिस्कस ड्युरिंग क्वेश्चन आवर. हो हुंच कायदा बुकान सांगचे म्हाका रूल हुंयचा आहा तो. म्हणजे आत्ताच्या घडीक आत्ता डिस्कस कर तू इतक्यान डिस्कस करता तो मेन्शन कर फक्त काल मेन्शन इट आनी 2 मिनटां उलयता मातशें. आनी कितें उलोवपाचें उरला भितर हांव काय उलयना. इट इज माय कॉलिंग उलोवं अटेंशन. ना तूं थंय वचत बसत रावलो ताका कोण कितें करतलो तूं थंय बसत रावलो that is not how this मेन्शन कर फक्त आनी विशय सोंपलो तुका वयल्यान सर्क्युलेशन बाय सर्क्युलेशन धाडलाय बी. Speaker sir, calling attention am gatlolo asa. It is my duty to put it. You want me to put it or no? I'll be cite a rule, Speaker sir. I'll ask Honorable Chief Minister tell me cite a rule. Cite a rule that stops me. But today only we have discussed. Today, yeah, Speaker sir, ote Cabral Baba hobar ana te galma chhoy. कायदो जाल तुका सांगता हांव कायदो जाय जाल्यार रूल 63(6) पळय जाय जाल्यार म्हणजे तुगेले काडून उडोवपाक सुद्दां तूं सारकी कित्याक थोड्याच वेळार सर तुवें ऑलरेडी काडला का म्हणटा आसा ते सुद्दां असले चर्चेत ना घेवपा म्हणजे जाता. तुका सांगता तू थोडे कितें उलयतलो काडटा जाल्यार दोन घेतलो नो आर्ग्युमेंट. Because sir, attention of the House is drawn as regards to the anxiety in the minds of the unemployed youth and job seekers in the state following repeated reports of large-scale job recruitment cases where it has been alleged that some job aspirants have been induced to part with money on assurance of employment in government departments. The steps the government has taken in the matter in terms of proactive steps to eradicate these irregularities and the action taken against the offenders. Speaker sir, reply Udo Delhi माननीय मुख्यमंत्री पूर्ण आज सुरवातेक स्पीकर सर जेन्ना उलयता there seems to be, first of all, this is not only about broken trust or cheated youth. This is about a system that has failed to protect job seekers. आता आमची job ecosystem seems to have been collapsed, and we produce graduates every year, but we do not produce credible employment opportunities. आणि हे जरी तर गॅप चयल्यार स्पीकर सर एक डेस्परेशन जाता आनी ह्या डेस्परेशनान एक ब्रिदींग ग्राउंड जाता फॉर स्कॅम्स. आमचे यूथ जे पळय हाय दे आर मायग्रेटिंग टू अदर स्टेट्स, बेंगलोर, पुना, मुंबई. फॅमिलीज आर ब्रोकन, मेंटल स्ट्रेस रायझीस आनी गोंयचो यूथ हो एक्सपोर्ट जाता not because they want to leave. Goa is exporting its youth not because they want to leave, but because Goa has failed to hold them. Because tourism minister, tourism industry is another industry where I believe is Goa's largest employer. And in reality, youth are given seasonal low-paying jobs. And even in Goa, if Goans are going to be treated as outsiders, maka dista hui na hui, this is a major industry we need to look into. And that's because fake job promises, poishe, according to the reply, crores of rupees, lakhs of rupees have been collected, and several years pass, no conviction. Scammers gain confidence. Speaker sir, jenna ya hausank ek reply about LQ 3C, and the Home Minister has officially confirmed that there was multiple criminal cases that have been registered for the cash for job scams involving Pooja Naik. Pun Speaker sir, the answer nothing was disclosed. Today you have put 7 crores, 6 crores of figures. Speaker sir, tumcho reply is about Ashillo. It admits that 26 lakhs was taken. Police station Panje 6 lakh rupiya, Porvorim 4 lakh, Bicholim 2 lakh and Mardol 14 lakh. And this is on record. And the cases, Zori to realize, Speaker sir, they are scattered. Mardol or what? This Mardol case was transferred to crime branch
and that too for more than a year. It was transferred. It's because government refuses to give us FIRs and charge sheets. Ejer Zoritor answer to we asked for these charge sheets, FIRs. Technical exposure, technical excuse getleलो ha, कोण victim ha, which departments were targeted, how much recruitment was promised, how much people have been involved. And the main म्हणता येते the transparency. Transparency seems to be a problem. हेजेर ED आनीक इन्कम टॅक्स जेन्ना आमी प्रश्न घातलो हेजेर मंत्री आमकां उत्तर दिलें की at present the matter is being investigated by crime branch. This means money launderingaचो probe हे तुवें म्हाका एक clarification दिचें honorable speaker, honorable chief minister. Benami accounts whether they were traced, no digital trail, no tax evasion. हे म्हाका दिसता is the main reason. आता when a man died, एक suicide case कशी Sridhar Kerkar, Speaker sir, he under 108 BNS has been charge sheeted. This, Speaker sir, is not the complete answer, although there is a case, but what is the involvement with this particular thing? Ada, government is admitting that crores of rupees was taken for government jobs, a man dies, but kone paise dile, where the money went, why ED and IT have not been called in this investigation. Sakani, Mukhyamantri Sangtalo, a lot of luxury cars, a lot of bank accounts, but why was the point is because of who were promised these government jobs in exchange for money, which departments were promised, and why, say, ED or the income tax department was not taken into confidence. Anik, how many victims came forward? Honorable Chief Minister, kitle munis mukar ile yo complaint diupak, or how many are have this age to ye maka dista amka clarification diche. Speaker sir, चडशे आमचो युरी बाब उलयल्लो आसा, पण हांव स्पेसिफिकली सांगपाक सोदतां की 2021-2021 7 केसीस पेंडिंग आसा, 2022 10 केसीस पेंडिंग आसा, 2023 11 केसीस पेंडिंग आसा, 2024 हांगा परत 40 केस आनी 2025 11 केसीस. सो स्पीकर सर, आतां आमी टोटल हे पळयलें ज्यो केसीस घातलेल्यो आनी आतां नंबर ऑफ केसीस रिपोर्टेड विथ रिगार्ड्स टू कॅश फॉर जॉब, हे ज्यो केसीस आसा ह्यो टोटल आमी धरल्यो जाल्यार 40 केसीस जाता टोटल ज्यो पेंडींग उरल्या, इन्व्हेस्टिगेशन पेंडींग आसा. आतां स्पीकर सर, हे इन्व्हेस्टिगेशन पेंडींग कित्याक लागून? आतां जेन्ना आमी कॅश फॉर जॉब म्हणटा तेन्ना प्रायोरिटीचेर ते जावपाक जाल्ले आनी इतलीं वर्सां जालीं आतां हे कंटिन्युअस प्रोसेस चालू आसा. एक आनी केस हांवें पळयल्या तितून 17 जाणांनी कंप्लेन लॉज केल्या, कंप्लेन फायल केल्या, अजून पर्यंत तशीच आसा. इन्व्हेस्टिगेशन अंडर इन्व्हेस्टिगेशन म्हणून रिप्लाय येयल्या. सो स्पीकर सर, अशें अंडर इन्व्हेस्टिगेशन 2-2 वर्सां 3-3 वर्सां इन्व्हेस्टिगेशनूच करता. हांगा अशें जालां की कोण तरी इन्वॉल्वमेंट आसा म्हणून ते इन्व्हेस्टिगेशन सारकें करिना हें तरी दिसून येता. स्पीकर सर, ह्या ज्या केसीचो आमी टोटल अमावंट कॅल्क्युलेट केलो जाल्यार तो आमकां 3.51 CR म्हणल्यार 3.5 कोटी सुमार हो टोटल हें येता, अमावंट येता. जे लोकांचो म्हटल्यार आयज तुमी लोकांक एक आमीश दाखयता की तुमकां गव्हर्मेंट जॉब दितले, कशें बीन तुमकां कामां दितले, आनी तांकां तेंचे कडल्यान बुलोवन हे पयशे घेता आनी मागीर तेंची कामांय करना आनी डिफरंट लेवलाचेर पावता. पण स्पीकर सर, हांकां न्याय केन्ना मेळटलो? म्हाका एकूच उत्तर मुखेलमंत्र्या कडेन जाय की फास्ट मिन्स टायम बॉन्ड डिलिव्हरी जी आमी म्हणटा, टायमार हेचें सोल्युशन जावं हे कोण इन्वॉल्ड आसा तेंचे कडल्यान पयशे घेवन त्या मनशाक मेळटले काय ना. कित्याक आतां ते कितलेशे जाणांनी पयशे दिले तांकां खबर ना बाबड्यांक कितें जालें ते एक आस धरून गेले आनी तेंच्यांनी पयशे दिले, पूण अजून पर्यंत हे इन्व्हेस्टिगेशनूच म्हणून सांगलां, तेंचेर अजून एक्शन जाल्ली ना. सो हे इन्व्हेस्टिगेशन 40 केसीस मुखेलमंत्र्यान आयकोचें, हो एलिक्यू रिप्लाय तुमी दिल्ली आसा. एज पर एलिक्यू रिप्लाय ह्यो 40 केसीस तुमी केन्ना पर्यंत सॉल्व करूंक शकता? केन्ना पर्यंत तुमी इन्व्हेस्टिगेशन 3 वर्सांच्यो केसी आसा, इन्व्हेस्टिगेशन इज ऑन म्हणटा. सो इन्व्हेस्टिगेशन केन्ना पर्यंत जातलें हेजें आमकां उत्तर जाय. आनी हे प्रायोरिटीचे रितीन म्हटल्यार सगळे कितलेशे पुलीस स्टेशनाक आमकां मेवल्यात, सगळे हितून पेंडींग आसा केसीस.
सो ह्यो हे इंस्ट्रक्शन सीएम दितलो, हे एश्युरन्स म्हाका दिवचे की बाबा फुडल्या 1 म्हयन्या भितर 2 म्हयन्या भितर हे इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट जातले काय ना, जाल्यार फुडल्या असेंब्लीन परत सेम इश्यू आमकां हाडचो पडटलो. थँक्यू स्पीकर. Honorable Speaker, I rise to support the joint calling attention motion moved by Yuri Alema along with us. Honorable Speaker, there is an uncertainty being created with avenues for solicitation for job, cash for job. First is by not giving regular jobs but contract basis. And even now, if you look at it, GHRDC is employing people on empanelment basis. It's not even a regular job which is being given on empanelment basis. Now, in this cash for job scam today, which we had spoken in the morning, the question is, was any investigation done to ascertain the link of Pooja Naik? She might have named many people, ministers and all those people, but any government officials at a lower level who might have promised her that I have the connections up the ladder. Naming somebody is one thing, simply putting mud over somebody is different thing, but here there has to be some connection. It could have been at a very low level. But was that investigation done? It looks to be whatever she said, you accepted, and then you said, no, there's no lead. But did you find out anything else? Secondly, in the reply given by the Honorable Chief Minister today, it says the Pooja Naik's phone was returned to her. Why was it returned? Because she said that she's got her child in the school and that phone is connected with the school and gets all the SMS and messages on that. If that was so, they could have given a duplicate SIM card and she could have used another phone. Does it mean that the phone did not have data, did not have connections, WhatsApp messages, which could have shown the linkages between her and anybody else with whom she was having conversation? I think this, if it is looked into, I think we'll be able to have a further investigation and things will be clearer. I'm obliged. Because, sir, I stand up towards the joint calling attention raised by all our colleagues. Because, sir, where this particular government department employment जे scam जाल्ले आनी जे आमचे उलयले, this is a particular related to a particular lady which we have spoken. But Speaker sir, what I would also want to point out is एसोले जायत्यो सिरीज आहाय. आम एकू एंगल चोयताय की गव्हर्मेंट जॉबां जी स्कॅम जालाय, गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान जे एम्प्लॉयमेंटा ऑपॉर्च्युनिटी आहा, आमगे टॅक्सी ड्रायव्हरांकूय एम्प्लॉयमेंटा ऑपॉर्च्युनिटी आहा. इंडिया एनर्जी विकाक आतां तेमगेलें एक असलें स्कॅम दिसती पडटा की तेंगे जे इंडिया एनर्जी विका जो एम्प्लॉयमेंट लोकल टॅक्सी ड्रायव्हरांक मेळपा जाय आसलो तो तेंक एम्प्लॉयमेंट तेंक दिनासतना वो आख्खो इंडिया एनर्जी विकाचो गाडी चलोवपाचो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रॅक्ट आहा तो आतां भायर गाड्यां दिलो आहा. So you see, some way or the other, we are always facing a problem for employment. One was the Pooja Naik topic, which was one type of a angle. This is another present situation which we are already entering into, and I request the Honorable CM that this employment of driving cars and taking passengers and tourists safely for the India Energy Week should be given to our local taxi drivers who are the owners here and who are here for employment. ते भायर गेले नाही. सो हेजे एक एश्योरन्स दिवची आणि या इंडिया एनर्जी विकाक असले पुजा नायका असले स्कॅम जावचे न्हू म्हूण हे तू एक एश्योरन्स दिवची आणि हे जे दुसरी स्कॅम आहाय जी पुजा नायका गेली तेच इन्व्हेस्टिगेशन टू बी कंप्लीटेड विथ इन अ टाइम फ्रेम दॅट यू कॅन अलॉट टुडे. थँक्यू स्पीकर. एल्टन बाब तू उलोचना मरे, विजय के तू उलोचना मरे, विजय के बटन मालो. तुझे नाव घेतले तू उलयता किती उत्तर दिता हांव. Speaker sir, I rise to speak on the calling attention moved by all our opposition MLAs. Speaker sir, a job scam आणि job recruitment म्हणजे एक व्हडली म्हाका सुद्धा एक दुयेंस सामके गोंयांत भितर चला. आनीक I don't want to go in depth आणि जेन्ना आमकां आन्सरूय मेळ्ळा, Honorable Chief Minister Pooja Naika dila, he has in detail said, clarified one part of Pooja Naik. But job म्हणटा वो म्हाका सुद्धा गोंयांत थिंगा न्हू आतां वेंजीन एक एनर्जी विका सांगला आनी एनर्जी विकाचे टॅक्सी भाव आतां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मेळपा रावले. आय एम टेकिंग देम देर. आतां अपार्ट फ्रॉम दॅट जॉब एक जालो. आतां आमगेले केपेंच्या मतदारसंघात वास्कोचो एकलो जे जॉब दित म्हूण लाखांनी ऑलमोस्ट मोर दॅन क्रोज म्हगेल्या केप्यां 1.7 crores 1 crore 70 लाखाचे भुरग्यांक पयशे गेलो आहे.
कंप्लेन दिलो हांव कांय कोना आय थिंक सो संकल्पांनी काडलें त्या लास्ट टायम असेंब्लीक संकल्प तुजें नांव जायत पडटा तातूंत बऱ्यो वस्तू काड म्हण रे पाळयल्या काणाय तुगे आमी बऱ्यो वस्तू काडय सो Written up. ना 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 संकल्पान नांव घेता बिकॉज सर हे जॉब सी गव्हर्मेंट इज नॉट सिरियस बिकॉज सर सरकार सिरियस ना हेंकां जे क्रायम करता तांकां बूक करपाक सिरियस ना हें हांव तें सांगता कित्याक कंप्लेंट दिल्या आं खंय दिल्या कंप्लेंट I'll place it on the floor before this session gets खंय over. दिल्या ती केप्यां दिल्या Vasco police station dila. I spoke to the DYSP also. जी. So young call check kor, young सगळ्यांक book kori. लोक बारीक गरीब मनशांले पयस होता हे and the सरकार समज police department is not capable of catching all these brokers and so-called agents. Then I don't know. आमगेले गोंयकार भुरगीं काबार जाले speaker sir. All these agents who are there in the market telling them to take, they are taking to UK, US, बोटीचेर हेंक मातशें बंदी हाड एक दोग जाणां काण भितर दवर बेल दिनाक तांकां तसले कायदे हाड आनी काबार कर नॉट ओन्ली गव्हर्मेंट जॉब्स ऑल दीस हे कोण आहाय ते एजंट भायर वताय म्हूण लाखांनी भुरग्यां वयलो आहाय तुम सिरियस ना तुगे पुलीस डिपार्टमेंट सिरियस ना म्हूण हे एकले वाडटाय मडगांवाय कितले आसतले संकल्प तूं कित्याक बेजार जाता विजय बाब ह्या विशयाचेर प्रश्नाचेर तुवें खूब डिस्कशन केला इन पूण हांव शॉर्ट एक दुसरें लायन घेता नॉट पुजा नायक लायन आय एम टॉकिंग अबाउट अ सिस्टमीक थिंग विथ लेबर एंड इंडस्ट्री बींग द मेन थिंग स्पीकर सर आमी जेन्ना अनएम्प्लॉयमेंटाचेर उलयतात तेन्ना आमी सगळे यूथ म्हळ्यार एक होमोजिनियस ग्रूप कसो चिंततात जेन्ना एक्चुअली तशें न्ही तें युथा भितरूय कॅटेगरी आहा कश्यो कॅटेगरी आहा एक कॅटेगरी अशी आहा लोवर मिडल क्लास आनी पुअर यूथ फ्रॉम बॅकवर्ड एंड रिमोट कम्युनिटीज स्पीकर सर ह्या लोकां कडेन कनेक्शनां ना पॉलिटिकल एक्सेस ना फायनान्शियल क्युशन ना सो तांचे खातीर अनएम्प्लॉयमेंट म्हणटा तें फक्त एक इनकन्विनियन्स न्ही तांचे खातीर हें सर्वायवल डिग्निटी मेन इश्यू जाता तांचो थोडे मागीर सेकंड कॅटेगरी अशी आहा की क्वॉलिफायड गोवन यूथ हू आर नॉट गेटिंग प्रायवेट सेक्टर जॉब शिकला हांव बरें आहा म्हजे कडेन एज्युकेशन पूण प्रायवेट सेक्टर जॉब मेळना थंय इश्यू कितें जाता इंडोको नाजाल्यार MRF भायर वचून एडवर्टायज करतात गोंयांत लोक आसा पूण ते भायर एडवर्टायज करता हांवें गव्हर्मेंटाचो रिस्पॉन्स विचारलो LAQ घालो गव्हर्मेंट म्हाका उत्तर कितें दिता एज पर द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वेकन्सीज एक्ट 1959 there is no provision to initiate action against the companies hiring workforce from outside the state. Speaker sir, आज आमी कसले कसले कायदे हाडल्यात या खेपे कसली बिलां केल्या आमी येदे कुस्कुटा खातीर बिल पास केला एम्प्लॉयमेंट म्हणटा मेजर इशू कायदो बदला मरे जर कायदो इनसफिशियंट आहा तर कायदो करा तुमी कोणे हाडयलो तुमकां कायदो करपाक मेजॉरिटी आहा आमी मागतात मागीर हांगाच्यान सो स्पीकर सर सरकाराचें एक कर्तव्य जायना एमेंड करपाक वा नवी पॉलिसी करपाक मागीर एक कॅटेगरी अशी आहा जांकां फक्त सरकारी नोकरी जाय कित्याक सरकारी नोकरी जाय कित्याक नॉट बिकॉज दे आर लेझी पण तांकां दिसता इट इज द ओनली पाथवे फॉर सिक्युरिटी स्पीकर साहेब मागीर आनी एक कॅटेगरी आहा जांकां सगळ्यांक भायर वचपाक जाय कामाक भायर म्हणल्यार खंय बोटीर वचपाक जाय म्हणजे ते कितें म्हणटात आमी हॉटेलांत रावतले ओ एक धाकटे बोटीचेर फक्त एक्सपिरियन्साचे घेतले आनी मागीर आमी वतले मागीर स्पीकर सर अशे आनी यूथ आहा हू वॉन्ट जॉब्स बट लॅक स्किल्स ऑर फॉर्मल क्वॉलिफिकेशन हांव कॅटेगरी सांगता एक तातूंत स्पीकर सर अशें आहा तांकां मुखेलमंत्री जे उलयता सदां स्किलिंग रिस्किलिंग एंड वोकेशनल ट्रेनिंग हे एक डिसायसिव्ह रोल खेळटा स्पीकर सर हांगा प्रोग्राम्स अशे आहा एज पर CAG रिपोर्ट 2,27,000 तरणाट्यां मदीं जांकां स्किल डेव्हलपमेंट जाय आशिल्लें फक्त 2,760 म्हळ्यार 0.5% हांकां ट्रेनिंग मेळ्ळें म्हळ्यार आमचें अपस्किलिंग रिस्किलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग बी म्हणटा तें आमी इनसफिशियंट जाता स्पीकर सर मागीर अशे यूथ आहा जे क्वॉलिफायड आहात बट तांकां नोकऱ्यो मेळना आनी ज्यो सॅलरी तांकां मेळटा तातूंत ते कॅनॉट लिव विथ डिग्निटी आतां नो हावजींग सेक्युरिटी नो सोशल सेक्युरिटी नो फ्युचर सो सरकार जर एक एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी करूंक सोदता खरीच जाल्यार कितें जाय पडटलें मेन स्पीकर सर हें जाय पडटलें म्हणटा तो डेटा आतां डेटा कलेक्ट करपाक सरकार कांयच करूंक सोदना नंबर 1 हाजे खातीर एक कॉम्प्रिहेन्सीव एम्प्लॉयमेंट एंड एस्पिरेशन सर्वे म्हणटा ती जाय ही करतलो जाल्यार डेटा जाय डेटा कितें सांगता आतां सरकाराचे फिगर पळोवया एक मुखेलमंत्र्याचे हें हाडटा
Same Pooja Naik nahi, I am talking about policy. 15,280 Goans are employed, but 9,567 non-Goans are also enrolled. Apprenticeship training am. म्हळ्यार कितें 40% non-Goan. आणि एक LAQ reply ha, under the labor smart card system, data of 1,39,615 employees has been submitted. Out of these, 65,871 have Goan domicile, while 73,744 are from other states. म्हळ्यार स्पीकर सर, गोंयकार जे गोंयचे तरणाट्यांचे एम्प्लॉयमेंट आज अस्मिताय दिसाक आमी जेन्ना चिंततात तेन्ना इट इज नॉट प्रोटेक्टेड. सो आतां जाय कितें, तुम्ही म्हणटात एक टास्क फोर्स कमिटी आमी करतात आनी ती ड्राफ्ट केल्या, पूण ड्राफ्टिंग खंय पावला काय म्हणून हांवें प्रश्न घालो. उत्तर कितें मेळटा स्पीकर सर, अंडर कन्सिडरेशन. स्पीकर सर, तरणाटे आर नॉट लिव्हिंग अंडर कन्सिडरेशन. हे उत्तर दिवपाक बरें हा, अंडर कन्सिडरेशन म्हणून. तरणाट्याची जीण हो ताचो फुडार इज नॉट अंडर कन्सिडरेशन. हे सांगतलो तो नका अंडर कन्सिडरेशन म्हणून. स्पीकर सर, आता youth are getting frustrated. आज तो चाकू मारला पळय हाजेर, एक लॅपटॉपा खातीर दिसा ढवळ्याक चाकू मारतात घोमटेचेर. म्हळ्यार अनएम्प्लॉयमेंट इज रीच अ लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन. स्पीकर सर, हे डेस्परेशन जेन्ना येता तेन्ना एक्सप्लॉयटेशन येता, तेन्ना हे एजंट भितर सरता, हे पूजा नायक विजय नायक कम बिकॉज ऑफ डेस्परेशन. आता हाजे खातीर तूं कितें करतलो? Is it not the social and moral responsibility of the government to solve this? This is the biggest issue for us, Speaker sir. Employment is the biggest issue. आमी सदांच सांगता ते, हांव सदां सांगता, एक कोण तरी एडवर्टायज करता भायर, ताजेर काडटा, मागीर CM तांकां हें सांगता, मागीर तो परते रिवर्ट करतात. ते येवन आमकां कितें कितें फिगर्स सांगतात. दिस इज नॉट रायट. दिस इज बिट्स अँड पीसीस. एक पंक्चर जालो ताचो फूर काडलो जाता. टायर चेंज कर मरे. टायर चेंज करपाक पॉलिसी चेंजीस हाडपाक जाय. सो हांव आय डिमांड दॅट यू हॅव टू हॅव द डेटा, यू हॅव टू हॅव द अकाउंटेबिलिटी, and you have to give justice for Goan youth. Thank you, Speaker sir. स्पीकर सर, उदळ हांवें आन्सर दिला, बट तरी सुद्दां हांव एकदम थोडक्यात आन्सर दिता. ताणें ज्यो अंडर इन्व्हेस्टिगेशन केसीस आहा म्हटल्या पळय, ज्यो 19 केसीस अंडर इन्व्हेस्टिगेशन उरल्या, जाता तितके बेगीन तेचे इन्व्हेस्टिगेशन्स करून त्यो कोर्टा कडेन सबमीट करतलो. दुसरी गजाल, एज पर द कोर्ट डायरेक्शन्स, म्हणजे तूं म्हटला तो पयशे दिवपी तितकोच गुन्हेगार आसा, पयशे घेवपी आहा तितकोच त्या पद्दतीन. बट वॉट एवर, म्हणजे आमी तेजी प्रॉपर्टी सीज करून दवरल्या. कोर्टाचो ज्या पद्दतीन डायरेक्शन्स येता त्या पद्दतीन तांकां वॉट एवर द थिंग्स, म्हणजे जे कोणी पयशे दिल्या, वी आर वेटिंग फॉर द कोर्ट डायरेक्शन्स. अनलेस एंड अंटील वी कांट, म्हणजे प्रॉपर्टी जरी सीज केल्या आसत जाल्यार तेजी विकून तांकां पयशे दिवप कोर्टाच्या डायरेक्शनाच्या शिवाय जायना. वी आर सेम केस ती पूजा नायकानी तेजी जेन्ना कोर्टाच्या डायरेक्शन्साच्या उपरांत जातलें. तिसरी गजाल, जे एल्टन बाब जो उलयलो, वीच इज इन द फॉरेन कंट्री, मॅक्झिमम हे फॉरेन कंट्रीन वता किंवा फॉरेन कंट्रीन आपल्याक नोकरी दिता म्हणून बरेच जर 5 लाख 10 लाख कसले नोकरेक वयता तांकांच खबर ना, खंय फॉरेनाक वयता तेंय तांकां खबर ना, पण पयशे काडून दिता. असल्यो ज्यो एजन्सी जे हे लावन बसलेले जांकां एप्रूव्ड एजन्सीज ना, त्या बऱ्याच जाणांक आमी प्रत्येक फावटी धरून भितर उडयल्या. पण परत एकदा हांव गोंयकारांक आव्हान करता की फॉरेन कंट्रीन आसुनी जॉब दिता म्हणून किंवा हांगा जॉब दिता म्हणून आसी, हेंकां कोणीच बळी पडचे न्ही. हे कोण फॉरेन कंट्रीन सुद्दां विदाउट एप्रूव्ड एजन्सी, विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया जी एप्रूव्ड एजन्सी आहा तीच हें काम करू शकता, अदरवायज ना. हे बोटीर व्हरपाचें आसूं किंवा फॉरेन कंट्रीन वचपाचें, दॅट शूड बी द एप्रुवल फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. ओके, जाल्यारूच करू शकता. ह्या लोकांक बळी पडचे न्ही. इन्क्लुडींग, म्हणजे म्हाजें तर म्हणणें की खंयच्याय जॉबाच्या बाबतींत हांवें तर पळयलें की केसीस रेल्वेन नोकरी दिता म्हणून 15 जाणांक फटयल्या. म्हणजे तूं पळय, रेल्वेन नोकरी दिता म्हणून, आपल्याक नोकरी मेळ्ळा म्हणटा रेल्वेन तुका नोकरी दिता आनी गोंयकार लोक आमचे पयशे दिता. कितें सांगतलो? अशेय लोक आसात. त्या खातीर ह्या लोकांनी बळी पडचे न्ही. बट सेकंड, स्पीकर सर, हे सगळें करता आसतना विजयान एक डेटा, बाकीचे सगळे कॅटेगरी बीन सगळी सांगली. स्पीकर सर, हाजेर आमचे डायरेक्टर ऑफ द स्कील डेव्हलपमेंट, डायरेक्टर लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट, ही डिपार्टमेंटां जी आसा पळय न्ही, हो डेटा आमचे कडेन ऑलरेडी आमच्या एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंटा कडेन एवेलेबल आसा. ऑलरेडी फाटले फावटी आमी एजन्सी ऑन बोर्ड घेतल्या, तांकां स्किलिंग रिस्किलिंग करपाचें काम सुरू केलां. इंडस्ट्री अँड एकाडमी टायअप हो ऑलरेडी आमी सुरवात केला. म्हाका खात्री आसा की एम्प्लॉयमेंट रेशियो जो आसा पळय हो डेफिनेटली येता त्या 1 वर्साच्या भितर सुदारतलो. आमी प्रायवेट कंपनीज हांकां तेंच्यांनी स्ट्रिक्टली तेंच्यांनी गोंयान एडवर्टायज करपाक जाय. ऑलरेडी फाटले फावटी सर्क्युलरूय काडला
तुका ते उत्तर कितें दिलां तेजेर हांव वचना बट ऑलरेडी सर्क्युलर काडला कंपल्सरी तेंच्यांनी गोंयांत एडवर्टायजमेंट करपाक जाय गोंयांत इंटरव्यू घेवपाक जाय तेंच्यांनी MRF परत कॅन्सल करून आपल्या हांगासर घेवपाक सुरवात केली स्पीकर सर घालतात ताणी थंय कित्याक करचें न्ही तांची थंय युनिट आहा म्हणून अरे आमी कितें आमची MRFाचेर पर्सनल चली लागपाचें कामाक स्पीकर सर हांव तितून वचना बट स्पीकर सर एप्रेंटिसशीप आसतलो किंवा बाकीचे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन बट हाच्या खातीर फेअर अँड ट्रान्सपरंट पद्दतीन जॉब दिवपा खातीर ऑलरेडी गव्हर्मेंटान सुरवात केला इन्क्लुडींग बाकीच्या सगळ्या ऑर्गनायझेशनच्या वतीन हांव इतकें एश्युअर करता की निदान हेन्सफोर्थ अशा पद्दतीच्या जॉब रिक्रुटमेंट हाका कोणी तरी गोंयकारांनी बळी पडचो न्ही कोणाकूच कसल्याच पयशा नोकरी मेळना ओके उरता उरलो तुजो इंडिया एनर्जी वीक ड्रायव्हर हांव ते कोणी कॉन्ट्रॅक्ट घेतला ताका आतांच फोन करपाक लायता आनी गोंयच्यो टॅक्सी ज्यो आहा पळय न्ही आनी त्यो बी सावतातल्यो सगळ्यो भायल्यो खंय फूल एम्प्लॉयमेंट आमच्या गोंयकारांक दिला हय हांव आतांच चवकशी करपाक लायता. एम्प्लॉयमेंट लोकल आयबो हय हांव आतांच चवकशी करून लायता आनी गाडी थँक्यू स्पीकर सर स्पष्टीकरण जाय ताणी फक्त एकूच प्रश्न विचारचो मागीर लक्षवेधी सूचना बाब Alex Reginald Torres. Speaker, sir, the House. Attention of the House is drawn to the fact that New Age Information Technology, the state of Goa has a large pool of qualified youth, particularly in the enlarging fields such as artificial intelligence, creative technologies, digital innovation, IT infrastructure. The steps government has taken to promote these sectors to undertake focused skill, upskill initiatives to youth in areas that can be effectively utilize this talent pool, generate employment opportunities and develop a robust system of AI-driven industries, create technology and advance in the IT infrastructure in the state. Speaker, sir, there is a lot of difference in gap. Even AI has been taking over even jobs. What steps the government has taken to see this democratic advantage where engineering, design and creative institutions are, what will be the role in the next AI? Action the government should take so that nala poil bashin je karwar ship answer kota pahile sorry how can you Speaker sir reply magi dito Speaker sir, the government of Goa recognizes the need to create a conducive ecosystem for emerging technology and knowledge-based industries. In this regard, the government plans development of an IT infrastructure aimed at providing modern plug-and-play infrastructure at IT, ITES companies, startups, AI-driven enterprise and creative technology firms. Government has launched the Goa AI Mission 2027 with following objectives. Goa AI 2027 policy will be shortly formulated. Goa AI Advisory Council and Section 8 company to drive the AI ecosystem in the state has been set up. Goa AI and Goa AI Hackathon is proposed in consultation and coordination with Goa AI Mission, India AI Mission. AI COE and AI Lab proposed to be set up. In addition, the government is promoting initiatives such as digital nomad-friendly policies and co-working spaces to attract talent, entrepreneurs, freelancers and startups from within and outside the state. The objectives of these initiatives is to generate high-quality employment opportunities for Goan youth, encourage entrepreneurship, innovation and startup culture, position Goa as a preferred destination for knowledge workers, creative professionals and technology enterprises, and create a sustainable and future-ready digital economy. The government is fully aware that robust digital connectivity is the backbone of any modern digital economy and a critical enabler for learning, research, innovation and skill development among youth. Accordingly, the Department of Information Technology has initiated the Har Ghar Fiber initiative with the objective of ensuring last-mile high-speed broadband connectivity to every household in the state. This initiative is aimed at providing reliable and affordable internet access from urban and rural areas, enabling youth to access online education, digital skill programs, research resources and global learning platforms, supporting AI research, innovation, startups and remote work opportunities, and bridging the digital divide to ensure inclusive digital growth. Initiatives like Goa AI Mission 2027
are made to create opportunities for collaboration across academia, startups, and global innovation partners. The government has been progressively aligning itself to Industry 4.0. Goa's positioning as a creative destination and value for life has seen some interesting league of companies and founders setting up shops in Goa. This has resulted in upskilling and reskilling of the Goa's ecosystem, contributing to growth in digital economy. These efforts, together with ongoing digital skill development programs and collaboration with national initiatives, are expected to significantly enhance employment prospects, innovation capacity, and digital empowerment of youth in the state of Goa. Honorable Minister and Bora reply dila, but how much practically we will be able to put in people to take up the role youth, that is very important. There are a lot of issues there. Like for example, how will you train people to go there? There are issues to whether you will have concentrated parks. What is the government role in this new ventures that will be coming? Kitle jobs hoitle because of AI. Now, all these things, private industry, what will be the steps you will take? Even private industry in general jobs, whether you will have local boys, whether you will train them to see that whether they can, take up those jobs. Government policy, no doubt. But AI technology parks, so innovation hubs, center of excellence, what steps you will take? Now, even MSMEs, what will you give the MSMEs to see if there are startups can be accommodated in MSMEs of AI? AI, this will be the future. What steps to bulna? To reply and dila. Program startups but what steps will you take to see that our people are accommodated? Rural youth, how they are accommodated? Employment focus and entrepreneurship focus on Turkish steps. You have not mentioned anything there. You have said that you are going to do it. But how exactly we will fit in and what steps exactly we will do, that is very important. So you have to list out what you are going to do so that all these things, infrastructure, no doubt, you are trying to do infrastructure. Finally, you have said that you want to give one broadband to each and every house. You want to see that it reaches. Speaker sir, I would like to tell Minister that after all, finally, as everybody in the house is unanimous on the jobs, what steps that exactly he will take to accommodate our youth? I would like to know, Speaker sir. Speaker sir, I stand in the support of the resolution moved by my colleague Lexo Reginaldo Lawrence. Speaker sir, एक खूप महत्वाचे अशें हे रेजोल्युशन आसा आनी ह्या रेजोल्युशनान अशें म्हणटा की जो न्यू एज टेक्नॉलॉजी आतां न्यू एज टेक्नॉलॉजी खूब तरेची आसा आनी ती टेक्नॉलॉजी प्रमोट करपाक आमचे डिपार्टमेंट IT डिपार्टमेंट जे आसा ते कितें करता आनी कशें करपाक जाय हेज्या बाबतीन हे रेजोल्युशन आसा आनी स्पीकर सर आयज तुमी पळयता की रॅपिडली ग्रोईंग इंडस्ट्री ही आसा आनी ह्या इंडस्ट्रीन आमकां खुबशे सेक्टर्स मेळटा आता न्यू एज टेक्नॉलॉजीचे कोर्सीस करता स्किलिंग करता सो तितून स्पीकर सर सेक्टर्स जे येता आता एक जो AI म्हणटा तो आता त्यांनी सांगलो पण अदर देन AI डेटा सायन्स सायबर सेक्युरिटी क्लाउड कम्प्युटिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स रोबोटिक्स ब्लॉकचेन ऑटोमेशन ग्रीन टेक्नॉलॉजी डिजिटल मॅन्युफॅक्चरिंग हे सगळे सेक्टर्स हितून येता हांगा अशेंच ना की AIचेर आमी फोकस करता आता रिप्लाय दिल्या तेजेर आमकां AI पॉलिसी करता म्हणून अशी रिप्लाय दिला गोवा AI 2027 पॉलिसी ही येतली इम्प्लिमेंट जातली म्हणून येयला पण अदर देन दॅट हे बाकीचे सगळे सेक्टर्स आसा हेही म्हाका दिसता डिपार्टमेंटान घेवपाक जाय स्पीकर सर थोडे हांव डिमांड्स घालता ते हितून की कशे तरेन आमी हें करपाक जाय कित्याक हेका एक कॉम्प्रेसिव्ह पॉलिसी स्ट्रक्चर आसपाक जाय जो फ्युचराक म्हणल्यार आमी फ्युचर जेन्ना चिंतता फुडली जनरेशनाक चिंतता तांकां कॉन्फिडन्सान म्हटल्यार फुडें कितें जातलें तें पळोवन हें जावपाक जाय स्पीकर सर थोडे हांव ते तितूनचे थोडे पॉयंट्स तुमकां सांगपाक सोदतां पयलो पॉयंट जो आसा तो इंट्रोड्यूस एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ न्यू एज टेक्नॉलॉजी कोर्सीस
आतां गव्हर्मेंट कॉलेजीस आसा, ITIs आसा, जावं पॉलिटेक्निक्स आसा, स्कील डेव्हलपमेंट आसा, हांगा हे कोर्सीस ह्याच प्लॅटफॉर्माचे ह्याच सेक्टराचे कोर्सीस थंय इम्प्लिमेंट जावपाची गरज आसा. स्पीकर सर, दुसरो जो पॉयंट आसा तो इस्टॅब्लिश्ड सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स इन एमर्जिंग टेक्नॉलॉजी सच एज AI, सायबर सेक्युरिटी, डेटा एनालिस्ट एंड रिन्युएबल एनर्जी. स्पीकर सर, जेन्ना सेंटर ऑफ एक्सलन्स आसता हे थंय इम्प्लिमेंटेशन करपाची गरज आसा आनी IT डिपार्टमेंटान हेंकां बुस्ट दिवपाक खूब म्हत्वाचें आसा. समज हे बुस्ट जायना जाल्यार तें अशेंच आमी निग्लेक्ट जातले आनी आमी फाटीं उरतले आनी म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान फायनान्सूय जनरेट करपाची गरज आसा, फंडींग दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर, जो तिसरो पॉयंट आमी म्हणटा तितून एन्श्युअर इंडस्ट्री कॉलॅबोरेशन एंड एंटरप्रिनरशीप आनी जो इंडस्ट्रीज आसा आतां आमच्यो कितल्योश्योच इंडस्ट्रीज गोंयांत आसा, आतां ह्या इंडस्ट्रीन आमी कॉलॅबोरेशन करपाची गरज आसा आनी एंटरप्रिनरशीप म्हटल्यार जेन्ना आमी तांकां ट्रेनिंगेक धाडटा, ट्रेनिंग मेळना, खूब कडेन अशें जाता की ट्रेनिंग टायमर मेळना, सो थंय भुरग्यांचो हें आसा तो बेजार जाता की बाबा आपणान कोर्स केलो पण ट्रेनिंगेकूच ना, आपणाक फुडें कांयच ना, सो तो कोर्स तो निग्लेक्ट जाता, तो थंयचे थंयच उरता. सो तो पॉयंट खूब गरजेचो आसा. स्पीकर सर, तशेंच आमी चवथो पॉयंट जेन्ना घेता तेन्ना स्किल्ड बेस्ड आमकां स्कॉलरशीप जावं फेलोशीप हें खूब गरजेचें आसता. आतां स्कॉलरशीप कित्याक लागून, कित्याक थोडे लोकां कडेन जावं मिडल क्लास आसूं जावं लोअर सेक्शनल लोक आसा तेंचे कडेन ती पयशे आसना ती कोर्स करपाक. सो स्कॉलरशीप दिवपाची ही गरज व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा आनी फेलोशिपूय दिवपाची गरज आसा. आनी तांकां इन्सेंटीव ट्रेनिंग्स म्हटल्यार जेन्ना ट्रेनिंगेक धाडटा तेन्ना तांकां इन्सेंटीव कितें तरी मेळटले, ते करून ते आपणाचो जो खंयूय कामाक गेले नाल्यार तांकां एक एक्सपिरियन्स मेळटलो आनी त्या एक्सपिरियन्साचेर ते फुडें आनी कितें जावपाक शकतले. स्पीकर सर, पांचवो पॉयंट जो आसा तो अपस्किलिंग एक्झिस्टींग वर्कफोर्स एंड गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज. आतां गव्हर्मेंट एम्प्लॉईजांक ट्रेनिंग दिवपाची, कित्याक आतां सगळे एडवान्स जायत आसा, फुडें कितले एडवान्स जातले हें सगळ्यांक खबर आसा आनी हें एडवान्समेंट करपाक लागून गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज जे आसा आनी एक्झिस्टींग वर्कफोर्स खंयच्याय हितून आसूं जावं आमचे एडेड इन्स्टिट्यूट्स आसूं तांकां सगळ्यांक हें दिवपाक जाय. स्पीकर सर, आनी एक जो मुद्दो आसा तो म्हटल्यार लोकल एंटरप्रिनरशीप. आतां लोकल एंटरप्रिनरशीप जावं आमचे स्टार्टअप जे आसा तितून हें लिंकींग करपाचें खूब गरजेचें आसा. कित्याक स्किलिंग प्रोग्राम आमचे लोकल एंटरप्रिनरांक लिंक केले जाल्यार ते बूस्ट करपाक शकता. कित्याक आमी पळयता की लोकल समज स्टार्टअप करता ते भायल्या देशान आमचो कितें प्रोडक्शन करता कितें करता नाल्यार भायल्या देशान आमी तो विकपाक शकता. सो तो प्रॉडक्ट जो आसा, डिजिटल प्रॉडक्ट जो आसा, तो डिजिटल प्रॉडक्ट आमी विकलेले आसा. सो हें करतले नाल्यार हेकाय एक्सेस जो आसा तो सरकारा कडल्यान बरे पैकी आसपाक जाय. आनी तितून इन्क्युबेशन सेंटर आतां आमी पळयता की एक वेर्ना इन्क्युबेशन सेंटर आसा जो हब आसा. सो असले हब इनोवेशन हब जे आसा हे इनोवेशन हब क्रिएट करपाचो प्रयास करपाक जाय जाता तितले कडेन, जावं ते गव्हर्मेंटाच्या थ्रू आसूं जावं ते प्रायवेट आसूं, पण हे इन्क्युबेशन सेंटर्स जे आसा हे खूब गरजेचे आसा. स्पीकर सर, आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट जो आसा तो सेंट्रल कितलेशे प्रोग्राम्स आसा, नॅशनल प्रोग्राम्स आसा, जे प्रोग्रामान आमी स्किलिंग इनिशिएटिव्ह घेवपाची गरज आसा. खुबशे ते स्किलिंग इनिशिएटिव्ह घेतले जाल्यार ते फक्त सिटी पुरती दवरपाचे ना, ते गांवांनीय पावपाक जाय, गांवगिऱ्या वाठारांनी ते पावपाक जाय. हेजेय प्रयत्न सरकारान घेवपाक जाय. सो स्पीकर सर, एक होलिस्टीक अप्रोच म्हाका दिसता सरकारान आनी डिपार्टमेंटान घेवपाक जाय की एक कॉम्प्रेसिव्ह जो प्लॅनिंग करून एक असो एक पॉलिसी स्ट्रक्चर हाडपाचो व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. आनी हे सगळे सेक्टर घेवन आतां एक सेक्टर आमकां दिसता तो AIचोच सेक्टर दिसता, पण बाकीचे सगळे सेक्टर जे हांवें मेन्शन केल्ले आसा हे सेक्टर घेवन एक बरी पॉलिसी इस्टॅब्लीश करची आनी हें जें रेजोल्युशन आसा तें रेजोल्युशन आमी फुडें व्हरोन आमच्या युथांक ग्रोथ करपाक मेळटलो. हय, थँक्यू. कॉलिंग Speaker sir, standing to speak on the calling attention raised by our colleague Alex Reginald. Speaker sir, this is a very nice calling attention and I appreciate that he has put this. आणि जो आन्सर हो मेळ्ळा हो एक स्टँडर्डायज आन्सर की आम करपा आहाय, आम प्रपोज केला, डेडलायन्स कांय ना, पॉलिसी वील बी शॉर्टली फॉर्मुलेटेड, नो डेडलायन. एक डेडलायन दिल्या बरी, नाजाल्यार ह्या फायनान्शियल इयर एंड जावचे पयलें 31 मार्च जावचे पयलीं पॉलिसी तुगे फॉर्मुलेट जातली या जावपा ना. आय थिंक दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ इट. Speaker sir, there are emerging markets and these emerging markets are not for 2026. These are the emerging markets which you have seen from light from 2023, 2024, which I'm going to mention. I would like to know what we have achieved to make sure that our existing students
who are studying and who do not have the background of robotics and artificial intelligence. So what are those existing youth going to do in order to occupy these emerging markets which are there from 2023 onwards? So आता 3-4 वर्ष झाली emerging markets आहे. Machine learning and data science. आता जे भुरगे already graduate झाले, त्यांक machine learning and data science चे uplift करपाक आणि present industries ज्यो गोंय आहाय त्यो machine learning and data science equipped कितू जाणांन केले. तेच भाशेन clean technology. आमको आम जायत उलयताय न्यू रिन्यूएबल एनर्जी हेजे जायत उलयताय. विंड एनर्जी लास्ट टाइम आम उलयल्ले काय मटेरियलाइज जालें ना. वेव एनर्जी आहा, रेन ड्रॉप एनर्जी आहा. So a lot of clean energies want to invest, and this is one medium which is going to be getting a big boost. So your companies एक invite केली ती माक last time सांगलो हिंगा, but तेज end कित जाल ते खबर ना. But what are we going to tap for this clean technology emerging market? Another third segment is biotechnology, healthcare, medtech. मुर्चे आता मुखार जी biotechnology आहा, जी pharma industry आहा आमकां, आमगे जो पोर्ट आता आहा, जो develop जायत आहा, so तेक तूं कितकोन upgrade करतलो आनी कितकोन integrate करतलो आमगे जे existing youth आहाय. So 20 to 30 years आ जे youth existing already शिकलो आहाय, तेंका existing biotechnology and healthcare infrastructure pharma into equip करपा. What are the additional boosts that we are doing? Logistics, warehousing and supply chain management. Mopa airport and already Aloha. I think we are looking at a big chain management here in logistics. Port aha. So what are the skills in AI driven logistics that the government is trying to put up that our youth is going to take? So AI driven logistics, using artificial intelligence, how are we going to take the logistics chain management ahead? एजेर गव्हर्मेंटांतल्यान कित कित आहा, ITI-यांतल्यान या न्यू जे कोर्सेस कसले गव्हर्मेंटान हाडलो आहा, and how are they going to give those children the jobs after completing of those courses? Financial technology and cyber security, which is one of the biggest emerging market, which means there is going to be drone cyber security, there is going to be drone surveillance. So आमको already casino नाक मुडलो आहाय, पण casino आहाय. So आहाय जाल्यार तेंका cyber security and drone security equip करपाक आम कित केलो आहा. Or even for our government related matters, how are we using cyber security and how are we using artificial intelligence where cyber is concerned for internal government computers and internal government surveillance? Have we integrated this? Do we have any plans? Magi Goa ranks low in high competency occupations. Yeah, already we Google and we search, we are getting that Goa ranks low in high competency occupations. So why are we ranking always low? Because our system is always saying we are in the process of doing. Azun ham kainch kelna. So I think we need to bring this up. One more very emerging market, and I would request the Honorable Minister to look into this with a deadline, is the use of drones. DGCA approvals आहे आता, remote pilot certification असता आणि remote pilot trainer certification असता. So गोंयच गव्हर्मेंटाक institute येवपा जायो in order like a ITI कितको ना ते भाशेन गव्हर्मेंटान आपल्या गेलो government institute हाडपा जायो to give remote pilot certification through DGCA and trainer certificate. So हे जो तर येता एक मोठा आहे, but केन्ना येता date कितें पण finalize जावपा जाय. आमकडे मोरमगांवा पोर्ट आहा, हे लास्ट सांगत तुका. पोर्टाचो जो मॅनेजमेंट आहा, पोर्टाची जी सर्वे जाता, अंडर वॉटर बेड सर्वे जाता, तो सोलार ड्रोन्स घेवन आमच्यांनी आमगे बेड जी आहा ती करपा जाता. हे म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान इन्वेस्ट करपा जाय आनी आमगे पोर्ट एरिया जी आहा MPT घेवन ती एरिया सर्वेलन्सा अंडर घालून आनी ह्यो ड्रोन टेक्नॉलॉजी उजा करपा जाय असो म्हाका दिसता. थँक्यू स्पीकर. Honourable Speaker, I rise to support the motion moved by my colleague Alice Regina Lawrence. I won't speak much, but I just have one thing to mention. We had a Vedna electronic city, and we expected a lot of electronic and there would be IT development, but unfortunately it became a pharma hub over there. The question is why? Because we don't have proper infrastructure, and we are now having courses where we are qualifying our children
to be graduates in IT, but we are not giving them jobs over here because there are no IT companies the way that there are in Bangalore, Hyderabad, or even abroad. So my request is that apart from giving infrastructure, which can be at certain places, have an IT hub, which we were supposed to have an IT park before. That got scrapped now, an IT hub can be made. Give them benefits. We have already land in industrial estates, and I think if the government moves in that direction, we will be able to establish these industries here, because otherwise we are qualifying people who don't get a job. And at the end they leave Goa. And if they leave, especially for going abroad, they will never come back. So my respectful submission is, at least you work in those lines. It will take some time, but if you lay that path, then I think we can get this through. Oblash. विजय बाब सारखे डिटेल्ड आन्सर दिल्ले आहा आमकां हांव आतां एआयचे मातशे घातक परिणाम कितें जावंक शकता ते हांव सांगूंक सोदता कित्याक रेजनल्डान दोनूय सायड सांगल्या म्हणटा एआय जाय पूण स्थानीक भुरग्यां खातीर तूं कितें करतलो स्पीकर सर IMF म्हणटा की 40% ऑफ द जॉब्स आर गोइंग टू बी एक्सपोज टू AI डिसरप्शन म्हळ्यार hundreds and millions of jobs will be lost worldwide. इंडियन स्पीकर सर एंट्री लेवल IT आनी सर्वीस जॉब जे आहा हे श्रिंक जावपाक लागल्या कंपनीची प्रॉफिटां वाडल्या पूण जे गोंयचे तरणाटे IT म्हूण शिकताले आनी ते जॉब सोदताले ते जॉब AI खावन गेले ही आज परिस्थिती आहा Certainly, I agree that AI makes life easier, but only if it is used as a tool, not as a replacement for the people. Speaker sir, when technology replaces humans instead of empowering them, it is not progress, it is social damage. आता कशें जाता तें पळय स्पीकर सर एक डेंजरस ट्रेंड आहा बरी व्हडल्या लोकांची स्कुलां जी आहा पळय खूब पयशे दिवन IB स्कुलां बी आहात ती they are restricting AI and focusing on art, philosophy, science and critical thinking. But schools meant for the poor are being pushed towards AI-driven learning, where machines are doing the thinking. Speaker sir, in simple terms, the rich are being trained to think, whereas the poor are being trained to depend on machines. This will destroy society in the long run. Speaker sir, AI data centers जे आहात ते अमेरिकेन आता लोक ओपोज करपाक लागला कित्या खातीर they say that they are creating few jobs, they are raising the power bills and consuming power and water, म्हळ्यार damage the environment. So हाजेर सरकारान बाब रोहन खंवट्यान एक सादो प्रश्न उत्तर दिवंक जाय कितले जॉब AI खातीर वतले कोण डेटा कंट्रोल करतलो कोणाक बेनिफिट जातलो आनी कोण एनवायरमेंटल कॉस्ट दर डेटा सेंटर घालतलो हू विल पे द एनवायरमेंटल कॉस्ट थँक्यू माननीय आमदार निलेश बाब जो कॉलिंग अटेंशन एलेक्स बाबा हाडला तो व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा म्हाका दिसता आनी एक 20-30 वर्सान हांगा बसतले थंय रोबोटूच बसतले आमदार आनी तांकांय लोक निवडून दितले की तेजेर विश्वास चड आसतलो हांव आतां सांगता म्हणजे 30 वर्सां नंतर असेंब्ली आसतली आनी असेंब्ली भितर रोबोट आसतले म्हणजे तितून भितर तांकां लोक निवडून दितले अशें म्हाका दिसता पूण आज ते येता तेन्ना आमी उरतले ना उरतले खबर ना पूण हांव फक्त आमच्या मंत्र्याक सांगता कितें IT मिनिस्टर तो आमचे तुवें पाक करतलो आनी खूब करतलो अजूनय ती फुडें तशें वचोना अशें म्हाका दिसता गेला जाल्यार सांगचें पूण आज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणटा पळय हे आज जॉब्स जे आमचे मुखार बसता पळय ती बरयता आमचे तेय बरोबर सगळे घरा वयतले आनी 10-15 वर्सांनी म्हणजे फुडें काल हेल्टन मास्क आमचे रिपोर्टर बी बसता पळय फाटल्यान तेय बंद जावपाचे आहा स्पिकर सर सो कांय प्रॉब्लेम ना स्पिकर सर कोण बंद जावपाचे येवपाचे आहा ते सगळे वयतले म्हाका उडास आहा आमी धाकले आसतना गड्ड्यांनी घेवपाक वयताले आतां आमची भुरगीं मोबायलाचेर घेवता सो वर्ल्ड इज चेंजींग एंड वर्ल्ड वील चेंज बट वेन द वर्ल्ड इज चेंजींग आर वी गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दॅट वर्ल्ड ऑर आर वी गोइंग टू ओनली blame each other? So I request Honorable Minister that thinking about the futuristic world to come in present, because I'm sure I was reading Elton Musk's statement yesterday where he made a statement that 15 years down the line or 20 years down the line you will not even think of saving, because why saving? Because everything you will get free. Everything will get free. You will get people to work free. You will have robots to work free. Everything you will have to work also. So I am requesting the Minister that looking in the aspects of what he was supposed to do when he in his previous term as IT Minister, previous term, not this term, he was thinking about two industry state. Then
Still it is to a industrial state, it's still going on. But anyhow, less said and done. I only request him that बऱ्यो गोष्टी करच्यो ज्यो देशा भितर हांव म्हणना की भुरग्यांक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हे गोष्ट आज खूब फुडें वयता आनी तितूंत भितर जे कितें तूं करूंक सोदता पळय ते फुडले 10-15 वर्सां कशें हो देश आनी हो जग वयतलो ते आतांच ते लोकांक घेवन बसून फुडें वयचे आमच्या भुरग्यां खातीर अशें मागता. थँक्यू स्पीकर. माननीय मंत्री तू उलयली न्ही तो केन्ना उलयलो स्पीकर उलोवपाक सारको बंद माताय मार तुमी म्हाका उलोवपाक ताड पडा तेसो उलयता लास्ट दीस उलोवपाक दिनाय स्पीकर सर. Speaker sir, I would like to add when the Honorable Minister has given a detailed that he's going to launch the Goa AI Mission 2027 and the objectives. But Speaker sir, what happens in the future? थोडे मनीस आहे देवाको उलयताय गोडी तांकां खबर आसतली कित्याक मुखार जावपा आहा तें पूण आमी हातांचें उलया मुखार कितें जावपा तें मुखार गोडे तांकां खबर आसतली हांगा खबर ना. स्पीकर सर जे टॅलंट टुडे एक्झिस्ट इन द स्टेट ऑफ गोवा बट पॉलिसी सिरियसनेस ही हूंय ना हूंय म्हाका दिसता गोवा डज सफर from this policy seriousness. It has been so long. You've been also IT minister. You had your vision. And we have a large amount of pool of work people who are youth educated in this AI, in creative technologies, in digital design, IT infrastructure, and data service. But Goyant एक serious, sustained policy commitment to convert this talent into jobs. This is what is lacking in the state of Goa. Anik jenna talent ha, anik opportunity, talent without opportunity only results in migration. Aaj going to youth, zoritor chwilar, we have engineers, designers, whatever, and several IT professionals who travel to Bangalore, Hyderabad, Pune, overseas. This is not because Goa is unattractive, but because there are no serious ecosystems here, basic ecosystems. Speaker sir, म्हाका दिसता जेन्ना आमचे राज्य especially exports its best of its minds, today these minds could develop for the state of Goa. It is basically leaking this capacity. Karnataka, for example, Karnataka government or the state of Karnataka acted when Goa watched. Aaj IT industry in Karnataka is moving out of Bangalore. Ani jenna when they are moving out of Bangalore, there is a lot that we can learn. Official offering satellite tech hubs, decentralizing their infrastructure, predictable policies. Agadista jenna your IT industries from Karnataka or from Bangalore are decentralizing. How many were we able to get in the state of Goa? They are traveling all across. Speaker sir, आज म्हाका दिसता गोंयांत एक natural beneficiary जावपाक जाय because we have English speaking workforce, high quality of life, cosmopolitan culture, connectivity and a friendly social environment. But Goyant, did we try? The Honorable Minister should tell us, when these companies were migrating, or they are still in the mode, did Goa try? Because गोंयचे सगळ्याकुच्या व्हडले deterrent today is political uncertainty. Anik, let me put it on record because there are few IT companies themselves that say Goa, they look at Goa not as a tech destination, but they look at Goa as a distraction. As a distraction, because unpredictable governance, number one, constant political churn, policy announce kota hai pun follow up zaina. Anik, there are a lot of summits, headline driven summits, but what is the execution? These companies do not fear Goa's culture, Speaker sir, but they
fear Goa's policy instability. This is the biggest mistake, biggest problem. आज जेन्ना double engine सरकार म्हणटा, despite talks of double engine government, the reality is there is no flagship AI or IT corridor in the state of Goa, no anchor or tech companies in the state of Goa, and Kesloch meaningful push to the central government is not available. Har Ghar Fiber, je minister sangla, what is the progress of that? I hope it is not like Har Ghar Jal, and then today there's Jal everywhere in the state of Goa. And Goa was the first in the country. Speaker sir, आज Goyant म्हाका दिसता what the honorable minister needs to look at is a clear AI, IT and a creative tech policy. This is something that you need to come in. You're saying keeping 2027 in mind. एक targeted skill and एक upskill programs. Plug and play IT infrastructures. I think Viresh has spoken also about these things. Because anik policy stability, at least for 10 to 15 years. This is minimum. Agar this is because aggressively that state of Goa needs to look at companies rather than, because without this, no talent or pool will stay. आज आमगेले भुरगे सगळे migrate जाता. There is a lot of IT people. We all know it. And the Honorable Minister himself is basically been handling this portfolio. Goa cannot survive just on nostalgia and tourism. You know what is happening in the state of Goa. So if we don't act now, I think we will miss the bus. And where talent is born, the number of people migrating is much more than currently people who are staying here. So this is the biggest failure of the government. I request the Honorable Minister ki jenna to answer dita. Specifically figures on how many people are employed in the state of Goa, where we are lacking, so that the people know. Thank you, sir. Speaker sir, आज सगळे जे कॉलिंग अटेन्शन घातले आनी आमचे मित्र रुलिंगाचे आनी ऑपोजिशनाचे उलयले, इन्क्लुडिंग लिडर ऑफ ऑपोजिशन, ताका उत्तर दिता आसतना स्पीकर सर, information technology, electronics and communication, our portfolio is quite wide and technology has been continuously moving. It has been the most disruptive, and taje khatir we have to one way align ourselves in terms of governance. We need to ensure the infrastructure is in place, connectivity is in place, and education and skill sectors also are in place. Speaker sir, industry 1.0, 2.0, 3.0 jenna zali. 3.0 was an analog. And 4.0 we transited from an analog industry to a digital industry. Industry 4.0 had what Bab Viresh said, augmented reality, AR, virtual reality, VR, AI, blockchain, ML, सगळे जितले आमकां डेटा एनालिटिक्स सगळे तुका तातूंत आयले आनी ताजेर इंडस्ट्री 4.0 चे जनरेशन सुरू जालें. In my last tenure as IT minister under Manohar Bhai, that time we launched this startup and IT policies to start first time in the state of Goa, not only as a government, but we sat together with the academia and the industry. And this was an industry and academia driven policy so that students get the best out of it. Issue एकूच आशिल्लो स्पीकर सर की आमकां आमचो भुरगो जो इनोवेटर आसा तो जॉब गिवर जाल्लो जाय आशिल्लो, जॉब सिकर न्हय. आनी ताजे हातूंतल्यान आमी, if we look today in the last 4-5 years, there are roughly about 700 odd startups, wherein from your matching grants to seed funding, we must have given them close to about 5 crores of rupees as of now in different forms to support their ecosystem of running their businesses. Important कितें जाता स्पीकर सर, in 4.0 and सगळे everybody is talking about AI. There are plus and there are minus. आमचो बाब निलेश काब्राल उलयलो की फुडें फुडें आमची गरज AI खातीर आसतली काय ना तो प्रश्न आसा म्हणून. पूण ज्या तरेन आज पॉलिटिकली अपॉलिटिकली देर आर थिंग्स विच आर यूज सच एज डीप फेक, तूं उलोवंकूच ना पूण तुजो असो व्हिडिओ येता की तूं उलयला म्हणून, तुज्या बरोबर ते नाच पूण असो व्हिडिओ येता की तो तूं आसाच म्हणून. सो देर आर टू सायड्स ऑफ द कॉइन स्पीकर सर, वेर इट इज AI
आणि आमची नॉर्मल टेक्नॉलॉजी. आज जेन्ना आमी ट्रान्झिट करता खूब जाणांक होय भंय आसा. AI जेन्ना आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स येतले एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी उरतल्यो काय, फुडें कितें जातलें काय, आनी फुडें जालें जाल्यार आमी कितें करतले काय म्हणून. आनी सरकाराकूय स्पीकर सर इतली चिंता आसा. ताज्या खातीर जेन्ना आमी AI बाकीच्यो एज वी गो अहेड विथ द टायड, वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टँड वॉट इज नेक्स्ट. आणि इंडस्ट्री 4.0 चेर इंडस्ट्री 5.0 ही भावना आमकां लक्षांत घेवन इंडस्ट्री 4.0 AIचेर काम करचें पडटा. What does industry 5.0 say? Industry 5.0 is the next phase, industrial phase, which again focuses on human machine collaboration. म्हणजे आम्ही आज ह्युमना वयल्यान मशिनार वतात. इंडस्ट्री 5.0 विल से मशीन आणि ह्युमन परत कशें इंटिग्रेट घेवन काम करतले हाजेर ऑलरेडी काम सुरू जालें आसा. इट इज ऑलरेडी मुव्हिंग. आणि एज वी मूव ऑन दॅट, the core principles of industry 5.0 the people who are having the fright of what will happen, taka human centricity, the whole thing is built upon human centricity. ह्युमनाचो रोल कितें आसतलो, तांकां आमी ताचे वेलबिंग कशें पळोवप, इंट्रस्ट ताचे कशें पळोवप हाजेर लक्ष दवरिल्लें आसा. सस्टेनेबिलिटी, इंडस्ट्री सस्टेनेबल दवरता आसतना आमी तांकां कशें रिसोर्सीस वापरप रिस्पॉन्सिबली ताजेर भर दिल्ली आसा. रेजिलियन्साचेर भर दिल्ली आसा, ह्युमन मशीन कोलॅबोरेशनाचेर भर दिल्ली आसा. आणि जशें आमी इंडस्ट्री 4.0 आणि 5.0 चेर आसा, वी आर ऑलरेडी टेकिंग कॉग्निगन्स ऑफ इंडस्ट्री 5.0 टू एन्श्योर दॅट वी आर एबल टू गाईड थ्रू दिस पर्टिक्युलर whole phase of industry 4.0. Coming to AI, speaker sir, पहिले म्हणले आमचे एज्युकेशन सिस्टम समजून घेऊया. In the last policy driven that we have been talking about, total churnout of students of different colleges, degree, diploma सगळे are roughly about 2,340 students, degree, diploma सगळे धरून from the colleges of Goa. IT and IT enabled services, ITES. आयच्या तारखेन जेन्ना आमी we put a system in the first place, कित्याक we were not able to get data. आज तुका हांव सांगूंक शकता की 60% वयर जे 60% एंड अबव पास जाता ते कॅम्पस इंटरव्यूआंतल्यान आज गोंया भितर 90% ऑफ देम आर टेकन इन डिफरंट इंडस्ट्रीज. दे आर नॉट इवन गोइंग आउट. सो तुझ्या कॅम्पसांतल्यान जॉब मेळप 90%चेर पावले. पूण 60% कमी पडटा, ताका मातसो पूस दिवचे पडटा टू स्किलिंग, रिस्किलिंग. दॅट इज वॉट वी आर डुईंग. आज स्पीकर सर आम्ही जेन्ना AI मिशनाचेर आयले, वी हॅड टू थिंक अबाउट हाऊ वी कॅन गो विथ द होल वर्ल्ड. वन वे द सेंटर इज सपोर्टिंग दिस होल सिस्टम व्हेरी वेल. इन मार्च 2024 कॅबिनेट जाता आणि जवळजवळ 10,371.92 crores get sanctioned from AI at the central IT department for the various states, giving various schemes. कॉम्प्यूट कॅपॅसिटी कितें करपाची, इनोव्हेशन सेंटर कशें ओपन करपाचे, सेंटर ऑफ एक्सलन्स कशी करपाची, डेटा सेट्स प्लॅटफॉर्म कशें तयार करपाचे, ईच वन विथ फ्युचर स्किल्स इंडिया कशी तयार जावपा जाय. इंडिया म्हणजे आमचे भुरगे हाजेर भर घालो. आणि तातूंतल्यान दे ऑल्सो स्टार्टेड लुकिंग एट हाऊ दे कॅन लुक एट स्टार्टअप फायनान्सिंग इन टर्म्स ऑफ AI. दे फायंड दॅट AI एंड ट्रस्टेड AI करतले सेफ जाल्यार देर इज सर्टन थिंग्स दॅट वी ऑल्सो नीड टू सेफगार्ड. सेंटरा कडल्यान जेन्ना आमी 2024तल्यान हे पयशे पास जाले तेन्ना आमी स्टेटाच्या लेवलाचेर गोवा AI मिशन 2027 घेतले. बिफोर दिस स्पीकर सर, विथ द हेल्प ऑफ द सेंटर, सिन्स चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम NIT आणि IIT आमी ते दोन प्रोग्राम वेले फॉर द करिक्युलम टू एड टू द स्टुडंट्स हू आर लर्निंग देर. 5G लॅब ओपन केली GECन to give that particular exposure there, and a center initiatives which we brought to the Goan colleges to support the IT ecosystem. As speaker sir, AI mission आम्ही फॉर्म केलो. AI mission फॉर्म करता असताना परत अकॅडमिया, इंडस्ट्री, म्हणजे जो इंडस्ट्रीचो पेटीएमाचो CEO आशिल्लो ताणे CEO ताणे सोडलो ताजे सारकेल्या मनशाकूय आम्ही घेतलो कित्याक दे नो द इंडस्ट्री व्हेरी वेल. सो गव्हर्नमेंट, इंडस्ट्री आणि अकॅडमिया टुडे इज वर्किंग टुगेदर ऑन द 4 pillars speakers of AI mission. Because we want to make it strong and very inclusive. या pillars खंयचे, एक म्हणल्यार स्किलिंग. We are totally focusing on AI education, capacity building in schools, colleges, and for the whole workforce which are already passed out. So people are prepared for the AI-driven future. Second, speakers are supporting the startup and companies. हे AI startup जे आसा आणि existing companies आसा, तांकां आमी इनोव्हेशनाक कशें आमी सपोर्ट करप आणि ग्रोथ तांकां कसो करून दिवप टेक्नॉलॉजी सेक्टरान ताजेर भर घाल्लो आसा. सांगपाक खूप आनंद जाता की whenever the world comes to the state of Goa, they find that the talent is too good.
आमचे गोंयकारांक जे टॅलंट आसा they find that they really are talented in this particular sector. Over the years, opportunities नाशिल्ल्यान they migrated, and sometimes because of lack of exposure, म्हणजे best of innovator cannot be the best of businessman. So he needs mentoring. He needs to be taken to the industry. He needs to be given exposure, and that's what we have been doing to ensure and inculcate that he also becomes a good innovator and starts with this where people started coming as a venture capitalist comes and funds his particular part and supports his particular business. Third speaker sir capitalaचेर भर घाल्लो AI मिशनाचेर. Mobilizing investment कर, resources कर, financial तांकां कर, AI research करून दी, development कर, business ventures and support कर, हे capitalaचेर भर घाल्लो आसा. आणि चौथो स्पीकर सर व्हेरी इम्पॉर्टंट गव्हर्नमेंट पॉलिसी अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर आम्ही सपोर्टिंग पॉलिसीज जो या AI मिशनाचे तयार करपाक लागल्या डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर गव्हर्नन्स फ्रेमवर्क्स जातूंतल्यान एक रिस्पॉन्सिबल AI एडॉप्शन आणि इंटिग्रेशन अक्रॉस पब्लिक सर्विसीस जातले हाजेर भर घाला सांगपाक खूप आनंद जाता स्पीकर सर इन माय लास्ट टेन्युअर आय स्टार्टेड समथिंग कॉल्ड एज गोवा ऑनलायन तुका घरा बसून रेजिडेन्शियल सर्टिफिकेट इन्कम सगळं तुका घरा कडेन मेळटा जे एक डिपार्टमेंटातल्यान हांवें सुरू केल्लें पूर्ण 127 सर्विसीस ते 161 सर्विसीस across 27 departments today are on Goa Online. Today we are getting into AI chatbot which will be launched at the hands of the Chief Minister very shortly. It's ready for the launch. AI chatbot will have Goa Online services and all services including tourism on a chatbot. So the chatbot म्हणजे कितें he talks to you. The computer talks to you and tells you what is to be done, what is not to be done, guides you, puts you through. हे आम्ही आता लॉन्च करता कित्याक करता गव्हर्नन्स बरें करपाक ई गव्हर्नन्साक सपोर्ट करपाक हे एक्चुअली डिमांडा वेळा उलोवंक जाय मार्चान पूण सिन्स इट इज आस्किंग दीस क्वेश्चन आय थिंक आय नीड टू ब्रश अप दीस इकोसिस्टम बाब कालुशान म्हणलें आनी युरीन म्हणलें थंयच्यो कंपनी बेंगलोरच्यो गेल्यो हैदराबादच्यो गेल्यो कितें करतात काय म्हणून स्पीकर सर आमकां बेंगलोरूय जावपाचें ना आमकां हैदराबादूय जावपाचें ना आमकां मास पॉप्युलेशनूय करपाचें ना 5-5 हजाराचे टिकेट सायझीच्यो कंपनी आमकां गरज ना कित्याक आमचो टोटल इकोसिस्टम आसा 2,500 ताजे वयर ड्रायव्ह कितलो करचो अमकी पर्सेंटेज केली जाल्यार सस्टेनेबल जाता नाल्यार इतले रॅपीड जातलें ट्रॅफिक कंजेशन बाकीचे सगळे जे आज बेंगलोर जाला ती लिगसी आमी घेतले म्हणून एक डिसिजन आमी घेतलें की वी डू नॉट वॉन्ट बेंगलोर एंड हैदराबाद तांचे भायर तांकां प्रॉब्लेम जाल्या म्हणून ते गोंया येवचे बेंगलोर उदक ना म्हणून गोंया येवचे म्हणून आमी कोण भिकारी की तुम्ही ना म्हणून आम्ही म्हणलं की वी विल बिकम अ डिझायन कॅपिटल वी विल बिकम अ क्रिएटिव्ह कॅपिटल अँड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स अ क्रिएटिव्ह कॅपिटल आज सांगपाक तुमकां आनंद जाता 100 वयर more than 100 people in the design fraternity are stationed in Goa from various parts of the country and various parts of the world. बाब बेन्झीन ड्रोन टॅक्सी सांगिल्ली केन्ना येता काय म्हणून आम्ही त्यांना सिरियसली घेतलं आम्ही सोदलं सांगपाक आनंद जाता ड्रोन टॅक्सी जी जाता डिझायन फॉर US and UK market by the name of Deepak Patania is being done in Goa, in South Goa, sitting over there, R&D, research, सगळे हांगा जाता प्रोटो रेडी जालो येता त्या महिन्यांनी they are going and doing it over there where if they find it फाल्यां UK आणि US चलतले पळय with a brand that thing will be said made in Goa तेन्ना आमकां अभिमान आसतलो आमी कितें केलें म्हणून असे वेगळे वेगळे डिझायनाचे लोक स्पीकर्स हांगा बसल्या डिजिटल नोमॅड फ्रॅटर्निटी तयार केली जेन्ना कोविडाच्या मागीर वर्क फ्रॉम गोवा जालें आमी वर्केशन गोवा केलें we created this economy and today we are working with digital nomads. Digital nomads are contributing to the economy and also supporting employment, skilling, reskilling they are supporting. First Fridays design ye amcho Prashant jo burgo asa who was with Fire earlier he is the CEO of this particular startup cell. Today every month amcho monthly Fridays my designer kade come here चालूच असता because we keep learning from them and we build it in the ecosystem. ड्रोना खातीर स्पीकर सर ड्रोन दीदी सुरू केले ड्रोन पॉलिसी वी वर द थर्ड टुडे वी आर लुकिंग एट स्टार्टिंग ड्रोन MSME ड्रोन स्कूल ड्रोन प्रोडक्शन्स आणि एट द सेम टाइम ड्रोन R&D इन द स्टेट ऑफ गोवा इन साउथ गोवा इन एल्टनाचे कॉन्स्टिट्युएन्सी जय डिफेन्साचे जाल्ले त्या एरियेन वे एरो टुरिझम आणि हे ड्रोनाचे थंय जातले सगळे बॅकवर्ड एरियाज खंय आसा ते भुरग्यांक थंयच ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटल्यो अँड देर यू विल हॅव दीस ड्रोन एक्टिविटीज कमिंग अप ओवर देर कितें ना दिव ना मार मातशें लेट सोंपय जा मरे मागीर उलय मारता स्पीकर सर तूं ह्या टॉपिक आयली इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर हांवें 2017 चालू केल्ली पॉलिसी काडली सगळें केलें सुरवात केली आज सांगपाक आनंद जाता ड्रोनूच न्हय एंटी ड्रोन विच इज फॉर डिफेन्स ती आमी आज थंय फॅक्टरी घालता कायनेको सारकेली एक्सपान्शनान टुडे ही हॅज गॉट अ सेटअप ओवर देर
आज तुका LED panels of different TVs manufacturing जे large scale employment at medium skill मेळटा त्यो कंपनी आम्ही हाडून घेतल्यो आणि स्पीकर सर from design to R&D to production and manufacturing आज जवळ 70% of TUE is already in the level of starting with the companies. We envisage ki before 27 we need to have some companies start up ensuring that the ecosystem in local way पेडणेकारांक आम्ही promise केल्ले तांकां priority मेळटली तो स्किलिंग ब्लॉक रेडी जाता थंय एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉकान तांचे ज्यो कंपनी सुरू जाता तांकां थंय स्किलिंग करून तांकां थंय जॉब रेडी करून तांकां थंय जॉब दिवपाचे ते प्रॉमिस डॉक्टर प्रमोद सावंतान तेन्ना दिल्ले ते आमी अकॉम्प्लिश करतले बिफोर 2027. स्पीकर सर आज आमी ह्युमन सेंट्रीक सस्टेनेबल आणि रेजिलियंट टाइप ऑफ अप्रोच जी आमी घेवची पडटा वी नीड टू एन्श्योर दॅट इट ऑल्सो एन्श्योर्स दॅट द वर्कर हू इज देर हीज वेलबिंग इज लुक्ड आफ्टर ताजो सोसायटी व्हॅल्यू कितें आसा ता एनवायरमेंटल गोल्स आमी मेळटा काय ना हे सगळें पळोवंक जाय. स्टार्टअप्सान हांवें 760 म्हणले 33% ऑफ दी स्टार्टअप्स आर विमेन लेड. आमची महिला फाटल्यान ना गोंयकार महिला फाटल्यान ना 33% ऑफ देम आर महिला स्टार्टअप्स हू टुडे आर रनिंग द रूस्ट. दे आर टेकिंग दिस गोवा IT ड्रिवन टेक्नॉलॉजीज ऑल्सो अहेड आणि एक अभिमान जाता स्पीकर सर की आज ते वी प्रायोरिटायज दीस other side rural women शिकोवपाक आणि तांकां रेडी करपाक we also have the Mahila Digital Sashaktikarana scheme for skilling of women and advanced creative and IT skills तांकां दिवपाक. हांवें ऑलरेडी स्पीकर सर तुवेंचे सांगून दिले स्टार्टअप पॉलिसी स्पीकर सर आमी कॉलेजीन आसतना सादो प्रोजेक्ट करताले जाल्यार आमकां पयशे गरज जाय पडटाले. निलेश विल एग्री प्रोजेक्ट करपाक आनी आमकां पयशे मेळनासताले बॅक बॉरो स्टील. आमकां जेन्ना कळ्ळें आयच्या तारखेन भुरग्यांक हेच जाता with the help of the Chief Minister, we have amended the Startup 2025 policy for which it makes us easier to support the institutions for children from these institutions who are coming with a lovely idea. तांकां ह्या प्रोजेक्टाक सपोर्ट करपाक फायनान्शियली आज सरकार फुडें सरिल्लो आसा. स्पीकर सर आज इंडस्ट्री येता काय ना इंडस्ट्री येना म्हणलें आनी हांवें तुका सांगलें की आमी वी आर लुकिंग एट गुड कंपनीज टू कम डावन. उदाहरण म्हणल्यार स्पीकर सर वी हॅव from startups to other thing delivery logistics an asa goya asa Cocolani je glass karta automated through these systems today that is they have opened in Goa tane swatach Bill Gates 40-50 frame Bill Gates tajaकडल्यान घेऊन गेलो. आज he has got outlets throughout the world. He operates from Goa. Ajita speaker sir ब्लॉकचेन आणि AI चे आम्ही आज उलयता. US बेस्ड मॅक्लॅरन स्ट्रॅटेजिक सोल्युशन्स जो आज लार्ज US कंपनी जॅपनीज बँक्स लाईक JP Morgan, चेज, गोल्डमॅन सॅच आणि फॉर मेडिकल इनोव्हेशनाक जी आसा ती आज गोंयांत सुरवात जाता. यंग गोवन्साचे ट्रेनिंग ऑलरेडी जाले स्किलिंग ऑलरेडी सुरू जाले अँड दे आर युजिंग AI प्लॅटफॉर्म्स दे आर युजिंग ब्लॉकचेन अँड अदर एडवान्स सोल्युशन्स. आज ऑलरेडी स्पीकर सर 40 गोंयकार घेऊन त्यांनी अपस्किल केले आणि लास्ट 6 महिन्यान जे केल्ले आसा ते फुडल्या वर्सा भितर 300 लोक घेवपाची तांची टोटल ते ऑलरेडी हॅव प्लॅन्स फॉर दिस. QDich इनोव्हेशन लॅब्स आमी सगळे IPL पळयता. IPL पळयता आसतना तुमकां तुजो तो क्रिकेटर दिश्टी पडटा स्कोर दिश्टी पडटा ते सगळे डिजिटल दिश्टी पडटा बॉल दिश्टी पडटा तो वता तो ड्रोन दिश्टी पडटा. ऑल दिस कम्स फ्रॉम दिस QDich लॅब. QDich Innovation Lab is stationed in Bob Carlush Pereira's Aldona constituency, working from a remote area. Speaker sir, hanga ami invite kurun hadun. We have supported them because we need our Goan children to get good salary staying in Goa. Sangta mare. Speaker sir, hanga ami what are they doing? They are coming with augmented reality. They are coming with deep tech technologies like drones. They are coming with real-time player tracking for sports broadcasting. आणि हे फुल फॅन एंगेजमेंट जे आसा ते रेव्होल्युशनायज करपाक सुरू जाल्ले आसा विथ दिस इमर्सिव्ह एक्सपिरियन्सीस. हातून AI यूज जाता ML यूज जाता. सो क्वेश्चन्स ऑफ पीपल हू हॅड आस्क्ड ते स्किलिंग ऑटोमॅटिकली दीस सेम कंपनीज आर स्किलिंग दीस गोवन टॅलंट टू मेक इट अवेलेबल फॉर देम. स्पीकर सर तांणी स्टार्ट केल्ले 20 जाणांचे. आज तांचे जवळ 70 एम्प्लॉई आसा विच हॅव पेड व्हेरी वेल. आता कमिंग बॅक टू हाऊ वी स्टार्टेड विथ देम is when we invited them through the policies we have supported this particular industries. Visteon speaker sir is another classic example. Visteon's CEO Sachin Lavande who has been just फाटी गोमंतक का कोणी ताका हे दिला अवॉर्ड दिलो. ताणे स्पीकर सर
डिजिटल कॉकपिट्स, इन्फोटेनमेंट, ड्रायव्हर अवेअरनेस सिस्टम्स, हे सगळे सिस्टम्स ताणें हांगा टेक्निकल सेंटर ओपन केले. आमी जेन्ना ताका इन्वायट केल्लो, ही हॅड अ डाउट वेदर गोवन टॅलंट विल बी देर ऑर नो, स्टार्टेड स्किलिंग देम. आनी धाकटेपणान पणजे पुलीस स्टेशना ऑपोजीट 4थ्या फ्लोरार इंडस्ट्रीजाचो एक फ्लोर आशिल्लो, तो आमी घेतिल्लो. थंय ताणें सुरवात केली 20 जाणांक घेवन. आज सांगपाक अभिमान जाता स्पीकर सर, लास्ट 5-6 वर्सां भितर getting support from our IT policies, he is having a force of 300 employees in Patwa Panaji, operating out of a whole building, still wanting to expand, awaiting for infrastructure. And yet, हातूंतले जवळ 80% गोंयकार. High paid salaries for freshers, high paid salaries for people who are already on the job. सांगपाचो हेतू एकूच स्पीकर सर, की जितले आमच्या आमदारांक पडला तितलेच इनिशिएटिव्ह आमी घेता. पूण आमकां टेक्नॉलॉजी एक वाटेन जाय, पूण टॅक्सी खातीर एग्रिगेटर नाका. एक वाटेन आमकां IT भुरग्यांक तयारी जाय, पूण IT पार्क नाका. एक वाटेन आमकां तयार करपाक इंडस्ट्री हाड, पूण तांकां जागो दिवं नाका. ही टेंडन्सी जो पर्यंत चेंज जायना स्पीकर सर, ती AI आसूं, डीप टॅक आसूं, डेटा एनालिटिक्स आसूं, हे कॉलिंग अटेन्शनात उरतले. हे समज आमकां फुडें व्हरपा जाय आनी AI जाग्यार घालपा जाय. वी आर रेडी. We have understood that what is the role of humans. We know what we need to do. We only need support from the members of the House, Speaker sir, to ensure that this ecosystem and Goa's innovation story जी आम्ही तयार केल्ली आसा आणि फुडें व्हरता, त्या स्टोरीक तांचो तितलोच हारभार जाय पडटलो जितलो आमकां तांच्या कडेन वता तितलोच रेसिप्रोकल मॉडेल आमकां आमच्या आमदारा कडल्यानूय जाय पडटलो. सो ताचे खातीर स्पीकर सर, कॉलिंग अटेन्शनाचे सगळे इश्यूज जितले तांणी घेतिल्ले ते एड्रेस केल्ले आसा. In case some of my friends who feel that some need to be done, we will definitely do it. Pun ekuch, amka as Speaker sir, by the way, I have to announce this. It comes on a very nice day. Today is a National Startup Day, Speaker sir, and it's celebrated throughout the world. And as Speaker sir, जशी हांव उलयता, स्टेट स्टार्टअप इकोसिस्टम रँकिंग आशिल्ले आणि अवॉर्ड्स आशिल्ले. कॅटेगरी A आणि कॅटेगरी B. Category B in Speaker sir, Government of Goa, Department of Information Technology, Electronics and Communication has been recognized and awarded as the best performer in developing a strong startup ecosystem in the state from the central government. आता तरी मारत National Startup Day आताच award मेळ्ळो पण. So efforts are being recognized and this recognition motivates me and my whole team along with our Chief Minister to ensure that we are able to work towards the ecosystem, Speaker sir. आणि एक म्हणल्यार हांवें इन्फ्रास्ट्रक्चर IT सगळे तांचे कितें आसा तितले सांगले. हर घर फायबर ताणें एकूच पॉयंट उरलो, कनेक्टिविटी खातीर वी आर ऑलरेडी ऑन द जॉब. आमकां भारतनेट 3.0 कनेक्टिंग टू 191 ग्राम पंचायत ऑलरेडी सेंट्रा कडल्यान जाता. Urilli ecosystem, we are almost in the finalization stage. Instead of we putting the model, we are looking at a PPP. 1/3 is put by us, 2/3 by the person who comes in. Because last time it was BOO, and now it has to be BOOT, build, own, operate and transfer after the number of years. So we are trying to finalize this in this month itself. ते समज झाले स्पीकर सर. आणि आम्ही स्टारलिंकाकडे जो आता MOU साइन मारता, ती फिजिबिलिटी स्टडी जातली. स्टारलिंक म्हणल्यार सॅटेलायटा कडल्यान कनेक्शन. सो तुमच्या ग्रामीण भागात धार बांदोड्या भितर गावातल्या घरान आमकां वायर ओडच्या पयलीं सॅटेलायटा कडल्यान डायरेक्ट नेटवर्क. पूण हे सेंट्रा कडल्यान अजून पर्यंत अप्रुवल मेळपा जाय. पूण फिजिबिलिटी स्टडी आमी चालू करपाक MOU चालू साइन मारतले. MOU साइन जालो ती स्टडी जातली. एक वाटेन स्टारलिंक समज जाले चालू जातले, where every pin and point खंयचे corner of Goa will get connectivity simultaneously through this BharatNet 3.0 at 191 panchayats, and Urilli connectivity through the PPP model which we will do, connecting this Har Ghar fiber. We will ensure and try and start at the earliest. So before 27, we are going to make this a reality in terms of connectivity, governance and infrastructure. Thank you, Speaker. लक्षवेधी सूचना 2. आमदार श्री उलोवपाक उलय. Speaker sir, then म्हणला की लोक म्हणटा he is saying that he has done so much and he got a prize, आज पासून award मेळ्ळो बरं हा. Finally the last person has to award मेळ्ळो बरं हा म्हणतो काय बरं, it's good thing.
कॉंग्रॅच्युलेट करता तुका चल आनी कितें म्हणपा जाय तेंय करता पूण हांव म्हणटा तेदो ना तुवें दुसरी वस्त करपा जाय यू हॅव सेड यू आर गोइंग टू स्टार्ट इंडस्ट्री यू हॅव सेड लॉट ऑफ थिंग्स बट हाव मच यू आर एबल टू generate jobs how much you are going to do with the local community local amgele youth kitpon tu he kortalo one second let me finish now AI chair pasun what is your role atui startups kela good you have said that you have won an award kitle amge goyचे startup ahay kitle amgele correct पावते मनशांक मेळ्ळा you have to throw light on it award मेळ्ळे मग जायना आता तू आता हे करतलो तू आता तुवें सांगितला तुवें you are going to have you are going to have to get a parks and all that you are going to have in that's the reply किंतु तुवें म्हणला की तुगे digital connectivity is the backbone सगळें म्हणलें फायनली ब्रॉडबँड जेन्ना पयलीं हाडलें तेन्ना कनेक्शन पावोंकूच नाय एक कडेन कनेक्शन मेळना आसली हाडलेली पॉलिसी आय थिंक वेन यू वर देयर ओनली in the panchayats एक minute काय बघता attention असा रिगार्डिंग दिस पर्टिक्युलर टॉपिक हांगा सगळे आसा ताका मार्च आनी डिमांडा वेळा उलोवनी हांव उत्तर दिता म्हाका कांयच प्रॉब्लेम ना सांगपाक पण दिस इज सेशन मार्चान केन्ना जातले तेन्ना रे पूण जेन्ना सेशन जातले स्पीकर ताका डिमांडाक मांडून सगळें दिता हांव कॉलिंग लक्षवेधी सूचना कितें आशिल्ली ऑन टेक्नॉलॉजी टू बी एडॉप्टेड ड्रिवन कितें केलां सारकें आसा ताजें बिकॉज देर इज नोबडी हू मे बी वॉन्टिंग टू नो कितें चल्लां काय म्हणून आम्ही सांगले आमदारांनी मांडले हांवें उत्तर दिलें लोक कितले आमी पास आउट जाता ते सांगले तांकां 90% एक्युमुलेशन जालें आमी सांगलें आतां आनी फुडले खंयचे भायले जे आमचे भाव आसात जे भुरगे भायर गेल्या ते रावल्या येवपाक म्हणून आमी फुडले इंडस्ट्री पळयता विचार हायली पेड सो ताका समज जाय तुका डिमांडा वेळा सगळें दिता हांव आतां कॉलिंग एटेन्शनाचेर दवरिल्लें आसा तुका सर कॉलिंग एटेन्शन घायलां रिप्लाय जाय म्हूण तूं म्हाका मागीर दिता म्हूण सांगपाक म्हाका दिसता आय डोंट थिंक ऑनरेबल मिनिस्टर कॅन टेल I am quite a senior member. I know what I am speaking. Speaker sir, so I would just request you, how it has not to be what steps you are going to take? What I mean, tu ata local talent kitko gatlo te tu you throw light more on those things than future prizes gele maz na. What I am trying to tell him, I'm really finally end of the day, are people of Goa, whether people of Goa will be in Goa, then any statement kelo. तो म्हणाला बँगलोर इंडस्ट्री सोडटाय म्हूण इंडस्ट्री सोडटाय म्हूण गोंया वी आर नॉट बेगर्स म्हूण टू ब्रिंग एनीबडी बट आमगे भुरगीं थिंग बँगलोर वचून काम करताय आमगे भुरगीं बँगलोर गेल्ले काम करपाक सो दॅट इज वॉट आय एम ट्राय टू से उलोवपा बरें आहा प्रॅक्टिकल हाव मच प्रॅक्टिकल विल इट रीच द पीपल दॅट इज वॉट आय वॉन्ट हिम टू लायक एंड इफ एट ऑल समथिंग इज गोइंग टू फेल correct the mistakes and go ahead so that next time we don't have the same thing again. That is what I am trying to tell him. He may be quite a good minister. I am no dispute. He is getting prizes, no dispute. But let him assure me that in these things we will have. He is putting a drone park in Tugale, and Elton Babu is quite happy about it. He is waving to me. How much will it help the people? So concentrate and focus on it. Because finally, कोण जातले आमगे भुरगीं जर थिंग वचता जाल्यार कांय फायदो ना. That is what is the focus on it, Speaker sir. Speaker sir, आमचे आमदार बाब रेजिनाल्ड लॉरेन्स खूब सिनियर आमच्या and we respect him a lot. He has abundant knowledge. We also understand आमी खूब शिकल्या ताजे कडेन ऑपरेशन आसतना ताणें जो मुद्दो मांडला म्हजो सांगपाचो एकूच मोटीव आशिल्लो ताणें ते मिस अंडरस्टँडिंग और मिस कम्युनिकेट जाला ताजे कडेन हांवें म्हणूं ना की भायल्यो कंपनी येता सेटअप करपाक जाल्यार वी आर बेगर्स युरीन म्हणलें त्यो भायर वता जाल्यार तांकां कित्याक हाडना ताका तें उत्तर आशिल्लें आमी वी आर गोईंग एंड डुईंग रोड शोज वी आर गोईंग एंड मीटिंग इंडस्ट्रीज वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ CII we are taking the help of chamber not only in the state of Goa but in various parts of the states of the country where we keep talking to them. Secondly, हांवें सांगलें स्पीकर सर की 2360 भुरगे समज पास आउट जाता तांचे 90% आज जांकां 60% आनी वयर मेळटा पर्सेंटेज ते ऑलरेडी एम्प्लॉय जाता उरिल्ल्यांक रिस्किलिंग अपस्किलिंग करून तांकां आमकां इंडस्ट्री रेडी करचें पडटा. तिसरे स्पीकर सर सांगलें इट इज नॉट ओनली अबाउट जॉब गिविंग वी नीड टू आय मीन तांणी जॉब एम्प्लॉयमेंट फक्त घेवप ना तांणी एम्प्लॉयमेंट दिवप जॉब गिवर जावप म्हणून स्टार्टअपांनी IT पॉलिसी काडल्या तांकां सपोर्ट करपाक सरकार आसा आनी तांणी फुडें लोकांक एम्प्लॉय करचे ह्या दृश्टिकोनांतल्यान हांवें म्हजे विचार मांडिल्ले. हांव समज आमचे आमदार दुखले जाल्यार आय एपोलॉजायज ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस की इफ ही इज फेल्ट समथींग डिफरंट
But very importantly, Speaker sir, it is a very serious subject. It is a people who are very skilled. This is that industry which we are talking is about a skilled workforce. We are not talking about unskilled and semi-skilled. A skilled workforce, we are creating this whole economy to support them. ताजे कितें विचार आसा ताणें दिवचे, ताजे इनपुट्स कितें आसा दिवचे. We welcome it to work together. आता हा माय तू काय ना हातून आमी बरोबर काम करचें पडटलें फॉर द IT इकोसिस्टम फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. टेक्नॉलॉजीज येतल्यो, आमकां तेर डिबेट करचो पडटलो. 4.0 AI आनीकूय एडवान्स जातली. एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंटाचेर उलोवचें पडटलें. इंडस्ट्री 5.0 हाडची पडटली. दिस इज कंटिन्युअस. टेक्नॉलॉजी जशी चेंज जाता आमकां चेंज जावन उलोवचें पडटलें. सो म्हजो रिक्वेस्ट तितलोच आशिल्लो. मातशें दुखत मेळपा ना. AI सगळें घेवन वयतलो तो विसरलो. AI जालें काय ना दुखत आनी भुकत म्हणपाक मेळपा ना. सगळें केलें. So but still, okay, एक request, see that more and more people are trained, upskilled to be involved in that thing. आता courses कोण ते कितको करतले ते करपाक. That is more focus on this because. प्रश्न पडलो. रेजिनाल्ड लॉरेन्स आमचे बरोबर आहा काय तुमचे बरोबर आहा तो कळना म्हाका तितकेच. वेलकम वेलकम. इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट झाली काय ना आमच्या बरोबर आणि तुमच्या बरोबर काय ना बरं जावं. लक्षवेधी सूचना नंबर 2 LOP यूरिया लेमा, एल्टन डिकोस्टा, कार्लोस पेरेरा, विजय सरदेसाई, वेंजी वेगस, क्रूज सिल्वानी, वीरेश बोरकार या मानाधिक आमदारांनी मानाधिक पर्यटन मंत्र्याचे लक्ष ओढचे. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the people as to the degradation of tourism in Goa with events like Kama Sutra Christmas to Neo Tantra Sacred Intimacy by end of last year to Nude Party Goa Secret Party to be held in Arambol on 18th and 19th January 2026. Spiritual tourism promoted by Goa tourism being exploited for sinful ends with need for reinventing the goals and aims for quality tourism with zero tolerance to such events which tarnish the name and image of Goa, keeping away the good tourists and affecting tourism as a whole. The steps the government intends to take in this regard. Speaker sir, the Department of Tourism, Government of Goa follows a policy of zero tolerance towards any tourism-related activity or event that is unauthorized, objectionable, immoral, or which adversely affects public order, social harmony, or the cultural ethos of the state. In the instant matter upon the proposed event popularly referred to as Kama Sutra Christmas, being brought to the notice of the Tourism Department, it was immediately examined and found that no permission whatsoever had been granted by the department for the said event. Prima facie, the event appeared to be promoting objectionable and explicit activities under the guise of a spiritual gathering, thereby raising serious concerns regarding public nuisance and law and order. Accordingly, the Department of Tourism formally lodged a complaint with the police authorities, clearly stating that the event was unauthorized and illegal and requested immediate investigation, registration of FIR under relevant provisions of law, and strict action against the organizers to prevent the conduct of such activities and to ensure public safety and order. This action uniquely demonstrates the government's zero tolerance approach towards such events. Further, the government is consciously and consistently working towards reinventing Goa's tourism narrative, shifting away from the irresponsible and low-value tourism towards quality, sustainable and culturally respectful tourism with emphasis on spirituality, wellness, heritage and nature-based experiences. In this regard, the department has initiated and is actively promoting several structured programs and policy interventions, inter alia, Goa Beyond Beaches initiative aimed at showcasing Goa's hinterland, temples, churches, heritage villages, cultural tradition, local cuisine and lesser known destinations. Regenerative tourism initiatives focusing on responsible travel, community participation, environmental conservation and economic benefits to local residents. Promotion of spiritual and wellness tourism including yoga, meditation, Ayurveda, naturopathy and holistic well-being experiences in a regulated and culturally appropriate framework. Development of heritage and pilgrimage circuits encompassing temples, churches and culturally significant sites across the state. Strengthening of ecotourism and nature-based tourism including forest trails, waterfalls, biodiversity hotspots and rural tourism clusters. सभागृहाचे कामकाज
5 मिनटांनी वाडयता. To attract quality tourists, the department has also strategically focused its international marketing efforts on value-conscious and culturally sensitive markets such as Nordic and European countries, including Norway, Denmark, Poland, and other European nations through targeted promotions, participation in international travel marts, roadshows, and regional campaigns. These markets align with Goa's vision of longer stay, higher spend, and responsible tourists. The government reiterates its commitment to ensuring that tourism development in Goa remains orderly, lawful, culturally respectful, and economically beneficial, while firmly discouraging and acting against any activities that tarnish the image of the state or compromise public morality and social order. सभागृहाचे कामकाज 4:30 मेरेन स्थगीत करता.